yawo. Monka frawai. Ono bra. Kofi srebo. Nese we say ye no moyende, o papa ye se moyende. They say ntuma kura yenkoto e. Ntuma so pese betwa bebu aka 2 weeks pente say oba ye na dey bade. Dina. Asem de wabi se biyo. Unim say me di 2 weeks a chini kumasi dwom kumasi abontin su nyina. Ntuma bi e me hunu bia enya me fe. Wa unim say ye papa asebi oda for me. Enna me bra kofi sirebo nti. Ani ntire ani atitirim. Ene bebe yie no. Ti esi enya ntuma efe. Ai wodi nya ibetimi dia akata papa echi kura. Me bra kofi amponsa sirebo. Canada ni papa Canada bonten so obo ni di obi anim no. Osa Abraham adu se piasa na. Achem tafo de hye. Wa oni me di an ekura no. Ti se na ayi abanifia. Ese ye pe ntoma esefata. Ewo din a efe. Ye de kura papa echi kura. Eni ye china nya ntoma nto yo. Asemo. Oh. Amen frame me bra. Ebi ono so wo eho akwankyere bia. Oh, nje fe no. Kwa ye ndi aben. Asemo. Kuma se dwoma kasa ntoma papa bia hyeda eni. Hello, bra Kofi Serebo. Me ho adwa be si mitima nka wo frɛ me. Ene. Se wo wan frɛ na se me ma fra. Esi wa. Bra wie de bɔkɔ. Na otwi mienu na me ne me badan na. Ye chine komase abontin su nyina, ye nya ntoma asabi. Ese fata ye betimi atwa. E de ye papa yie. Na yefri komase duru achemtafo a na so fra bro chere ba obi ehunu se you ode na ho atwa ntoma pa e de ayo papa yie. Se me frɛ wa se me nya ntoma ti wo hu akwankyere bi a kyere me. Bra. O mani pa bren hu owi ase pa o. Enti wadamfo ye frɛ ni Sika owo Toronto abonten so oton ntoma. Ene o ma bra. Na da ben na wo beton ntoma ne free Canada dia aba Ghana. Papa yi aka 2 weeks pe. Da ben na ntoma be free Canada aba Ghana me dia ye no. Se afa me yonko Sika ton ntoma wo Canada. Da ben na ntoma be free Canada aba Kumase ya. Ama me dia akoma abushafo otafo kra. Asa na yire wo store wo Kumase ya. Ene se we dia sempa. Ho abroche ntuma nkwa no moton won. Yeah, praise the Lord. We die ni menya ntuma efe se bia sefata se ye de be papa yi. Ene se we dia asempa. Ya tia no. Madam fo me badan no so o chia dan na wa no hate so o chia. Na Kumase da yen fa na store no wo. Oh, okay. Ashan traffic light wo. Okay, we dey for details in our WhatsApp me. Na say wo se me nko ho na dey scan na me dey ko akwa ye dey akwakoto ntoma. Ayo. Chese obetua ntoma ne ka o Canada ho. Na me makwaje ewo Kumase. Ene me fa drop na ko osesi a. Me serew abusuafo ntoma ne se hutua ka. Se dan na o ye me ba. Obeka abusua no ho. Ti ya fa ne de ka hutua ka wo ho. Ye nkosto ho nkonkwaje why? Ye kwasesi a ti ene frɛ wo mo. Why send this kind of mom na frɛ omo frɛ Ghana for say ye ba ho abeje ntoma no. Ho abroche ntoma nkwa no moton ho. Ene safa. Wo papa ye die. Eye sa abroche ntoma so ampa. Ena ye de ye. Kobiri ni nyina abroche die na meje. Brisi die nyina la. Ntoma fufu nyina abroche die na meje. Me ko sesi a dan na ye nkwa jare. Why? Mema pa manipa bre omo ho yi. This one mo bo. Ose na danfo bi Sika otontoma o Toronto Canada. Na yele so store ni bi o Ashton ye. Ana yan kan yan kwa he. Ti o tua ntoma ka o Canada. Na yakwaje ne Kumase Ashton. Na ze akọ nam krom a ti nya to pa bi an. Yan fa drop ni.
Money ya bere. Na ya say ya. Ya ba nya ne abaje ntoma yi. What? Me bra ko fisere bo wa chia toma ne Canada. Ani say ya ba Kumasi de Siska Enterprise. Ashtown traffic light. Where be you? Any 30 minutes. What so you kwan? Enya yira kwan. Ashtown traffic light. Me pa mo chaw. On say ya ni age. Me bra ko fisere bo ada Roma. Wa chia sika no e was Sectors Fabrics. What I say? I was Toronto. And I made my Siska Fabrics. I was Ashtown traffic light. Apejahini opposite. Ghana for I take Canada. Toronto. Say a chamo. And who he has some over swan to ma bebredi ku contain them some de be ware. And I'm de be ye. And as some de be ya bedin to be and any occasion be here to Mediano. And who he has some over swan into Mandiama contain as Ghana. And also Toronto. Also share Sectors Fabrics. Number no. Any chagu screen as no Sectors Fabric number no Toronto any chagu screen as no wo kwa abrochen to man ko na ho me ba wa abrochire Hollandis into wa be na wo pe wo chu senior wo pa na watuaka sa ntuma kro na omu sa obi wo Siska Enterprise I wo Kumase Ashtown traffic light apejahini opposite wa enti oni anu tuaka wo Canada eno anso ma hu nipa bi ana wa wo be fia Waba Siska Enterprise. Odu receipt chira. Ntuma bia wo chusu wa broche ho na sa ntuma na bi. Ni ya yama wo. Nkrabata e wo Kumase. Siska Enterprise. I wo Ashtown. Traffic lights na say. Apejahene opposite. Wey say say broche abagana o. Container sem no. Ene duty sem no. Atwam. Dina. I mean sure there. Enye so omo hate I saw that now why that's me my hate the baby what ya my hate what la be do dey what And I don't know what. Now. There's all for the crap. You went to the Nemo. I cry. Oh, that's all right. No, so don't go hospital. And I don't know why. Dina. Hey, I will wait the message. I won't be so. Ade. Maybe I that's And it's a chromium to me. I was over the hospital to come Dina. Into wo, maybe ya go hospital. Ya jima to 1 week, 2 weeks. Odi akula ne ba ya, ade achi ya di nansa na ya na saba. Into wo de oni say unu ya na ebibi o. Unu ya na nya hospital ya ri o. Ya ya kwa enko no. O hia paibo. Who was off the water? Ah. Kwa kuma so yem. Me te Ghana. Enso me sofo te Canada. Your friend is soft mama Sipola. Ya Facebook ya hu no. YouTube ya hu no. Sipola. Sofo mama na na akosua Sipola. Ya me sofo ba. Dina. Mama fresh of mama. Na obo so bom pai ma onua ya. At once onua no. Our friend why? Friend me bia ni wu. Oh so. Mama. Sofo mama Sipola. Am pacho me awe ya. Wada Roma. Madam for Dina one. Onua bi da bia yare ne ko hospital na asaba. Na me di nwa dance a che ne say. Udwa mpa mu a na obetimi atom. Nti me de wo ma no na. Wa kai o mpa ebom kakra. Why? Dina ji. Hello. Mommy. Oh, okay. Amen. Miss out to do so. Amen. Jesus. Yes. Amen. Yo, ma. Yo. That's it. Miss Afro. Mama, Radin shall say, but to Ghana, the end time be a mefro Canada be out Jimmy Fesso. Oh, Radia Yeri. Oh. Ah, that's only what's in it. Hey. And no. The power of God. Hey. The power of God.
a living God. So for Missy Polo. I bet any bino. I would have never said, I got water. So for Missy Polo. No, the power of God is Mama, Nyami Slam. So for Missy Pola, me would a menka. Nyami Yorkase. I Shemaima. Mohun awon dia erade nam so for my men na kosia sipola so aye. Me a me gina hey, I'm a living testimony. Over 40 na me worry na me niba. And so me starting so for my me sipola nana sipola ebo mpaye no. Ene ma worry awo mamu mienu. Enti me nua dofo a wo hwe me. Edie be na e hyew so wa abrabom. Eya ware awo adwumasem ana eya yare bi ene me ka che o se hwehwe nana sipola e kira kwan uko Facebook nana sipola uko YouTube nana sipola TV. I am telling you set of mami sipola o de wasem ko dina erade nam no so ebe yen sankyerene e wo abrabom ama o problem tina afiri so Dina, awo. That's a mewale. Oh, so for my me. Dina, shame. Me and ya to me pan she say One day we do so. And I'm worry. How much we condemn do so? The number never man. I know friend. Very necessary. Ah, the water. Then I hope you money. The radia. Nana ya way. They can't find Genesis to enter. Dina, awo. Enti ye di ye hu di ye sika. Ni ye tinye ko nanti kroma ye nya de papa 20 ye. Enra yakọ, ende so yakọ. Ye enti me nya original na authentic Caribbean to. Sister, me kura me wonwa. Say ya ye kura sika. Ni ye tinye ko nanti krom fitinura, enra yakọ na so yakọ. Ye nya ne ma. Obi akodjon kansa, ebe di birthday. Ye nya atare. Premier so a, ye nya atare be kwase. Na refi engagement na so say ma China na ma nkwa na so ukokuru China nkwa na guo. Sister, say me gina we so pa de. Bra ma bra menya me sika na nya de me kwa koto fake ne ma wo. Me for original and authentic goods. Nam de akwa baabi. Obi hu me otu chama me. Ukuto ska so nya de panto. Na sister kaka otebi no nya obi abrochirefo ebi na obi wo enyema bi wo ho a. Ye, uka abrochire ne na mama kai. Na so onu obi. Emre bi a message do free America ba ye. Or the sister be na mama mo Connecticut, the US of A. Yeah. Your friend is Shine Your Eyes collection. Me kura mati di ne pen. Wa hiti baby awo. Wow. Yes, oko Facebook scrap so usu. Shine Your Eyes collection. Mercy mami nya nti yese. Ewiase fe na nyina ope anything concerning fashion. Oton niema, oton mema niema, ema t-shirt, ema entire tintin e good for me. Ema mpabo, ema bags. Osa ton accessories, sunglasses, watches. Inti uka broche ena mama kai. Ti me be fresh Shine Your Eyes sesia. Sister, entu ni moye ntu ame yakona nti. Fa number mama me. The number any check go screen na. Wow. Adishima wahu.
Yɛde yɛ ho ɛde yɛ sika te Ghana. Senta ne man. Yɛnya nneɛma ntɔ. Ura shopper. China nneɛma nko a. So shine your eyes collection adaroma. Say kwajon cancer party yebenya atare akọ. Engagement ayebekọ yebenya atare akọ. Movie premiere yebekọ yebenya atare e de akọ. Shine your eyes collection. Otoma nneɛma mema nneɛma. Mema t-shirt, ema ntare tintin a egu for me. Ema mpaboa, mema mpaboa, ema bags, eba accessories a. Oton jewelry, oton sunglasses, oton watches. Wow. Shine your eyes collection. Ewiase fene nyina baby bi obi wo bia no say number na etwagu e wo screen ase no ofra or Connecticut the US of A baby bia wo bia no acha a week or two obey delivery no e di amount. Shine your eyes collection Number 1. shine your eyes collection Oh my hate. shine your eyes collection Oh my hate baby. Pia Dina one. We need Dina one sem. Hey yawo. Yes, Me nipple darling. one kasa. Adan. Sister. Me say mako wedding so wedding de me hu bi da. Edutwam. Sister, me hu dwiri me ankasa me so sa. Wedding ka sister. Hey, wedding ga na fese. Me sheda. Na wedding ba ko timi sa hom enso 7 Yes. times. Adan. Eno na kyerɛ sɛ me mani abie. Kente. Eno na kyerɛ sɛ me yɛ guy. Eno na kyerɛ sɛ me wɔ chitafo. Kente no kwase sa 3. 3. Empaboa ni. Ai. Hey, awo. Me hu bi da. Dina woni Sister, bibi. what many what? Emi ankasa kwa ma my Jimmy bi. My frustrated. Na se me gina wedding na se. Hey! Dina woni bibi. Me nim ka kire me. Enu se ma to wo ha no. Ewi ase hu sɛ na obi bɛyɛ ne nneɛma bia na ɔwɔ obi obo ne chidom mebra kofi amponsa kofi sebo adawo yes Wo bra no bondi no. mebra na ɔwɔ Canada no me wedding ho kan nyinaa ɔne fire Wow! ai wobɛgye ni sɛ woduru mpani mfie so na manfo bisaw da bɛ na abɛware na ade na anware yɛ te awade dum yi kunu ma wa ɛsɛ wo yɛ ɛma ne yɛ fɛ na manfo nyina ni wo nyina hunu sɛ tena wo tena hɔ no wankoye nkoso bia o na wayɛ authentic pabene na mebra kofi amponsa kofi sebo a ɔwɔ Canada achimtafo de hye. Tu bra na bobo ne din no. kofi sebo sɛ ɔma ne nua ba wo yɛ ma ne mu nwu ase nti bibi bia me de yɛ wedding ni bia atare bia me hye yɛ biara atare bia me kunu hye yɛ biara kofi sebo ɛkɔtɔ nadamfo pa o ne dia go sister Doris Wow! ne shop wɔ Finch Toronto ɛna ɔde baayɛ Hey! Kente no ho na me bra to no. Me cocktail dress am hye. Ho na me bra to no. Ampa. Me dinner gown oto sister Doris ho. Me mpaboa me hye. Me jewelry I me di go me kom. me kunu suit a ɔhyɛ ne shirt ne shoe ne bow tie even ne socks silk socks Brocha me bra ahyɛ me nimonyam na nneɛma ne nyinaa ɔtɔ sister Doris shop ɛwɔ Finch Canada ade hyɛman Hey! me nkasa bebree Hey! On say Dina agene nsem. Ati mesem. obi bi ɔwɔ Canada biara sɛ wopɛ nneɛma papa ɛde ayayefro party engagement ɛde akɔ baabi a ɛnkɔ baabi a fo ani hwɛ sister Doris shop ɛwɔ Finch Toronto me bra kofi srebo adaroma ɛhɔ ɛna ɔkɔtɔtɔ me wedding nneɛma me wedding gown me share me cocktail dress me dinner dress me kente me ensa me fry nyina abricha bagana kente no ye ne Ghana so papa no e de free Canada ene bre me enti open sister Doris location and number the number na etwaku e wo screen na se no location is there e wo Finch e wo Toronto Canada sister Doris shop me camera afia de ba ko e ho no sa send mobile money osa ye mobile money osa send niska Western Union bibia person send niska every Canada Toronto ba Ghana ko sister Doris ho obe sa ne mani na ma me jewelry a me di go me kom impo niema me di twi manim nyina me bra ko fisirebo eto sister Doris ho na de brem nti Dina Ye na ware. Menya Kofi Sebo me pa cho me so we de aye die. Bo wura ho na kwaje me de bre me. Na me nya obi a me so we de akwale. Enya no. Pia. Dina when my boss say Amani mo nye bo san say.
Marcus to you free. Wiki ya. Me nya obi obe ketra abe won nnuane ama me. Dinah. Na nso Marcus ni hu. Chinchina was in Holland na be ya yefro. Where they lucky, so lucky. Who obi wo ha no? My sister be in Holland. Wow. I friend sister Pat or Den Haag. It is Marcus Den Haag no be ya ayefro no. No where dey any dey. Sister Pat or your caterer. Wow. Sister Pat catering services. Sister Pat there, oh yeah, you're from. Oh your engagement. Bedding tour. A year. Now fresh Sister Pat. Obe keta for be a word, any be a hobia. Pastries are open, so open cake, so open chips, open achumo. So what I say, open donuts. Anything pastries. Eba nyania, eduane bena. Open so what continental dishes, local dishes, jollof rice, fried rice, fufu, benku, grilled tilapia, and paparansa. Ice cream in dessert to us when you be mawa, pudding, or baby ama. Enti I want to them way na me no 19 to me ankas me nko amakọ 90 abre. Ana won kan kire me. Dinah. Sister for the number na ma me. I am Dinah. My sister number any go screen as Sister Wow. Pat Catering Services. O contact na o ye order na ade chi ya o sabeka. Mo am Holland, Den Haag. Obi biara o ye program bia, say ye party, say ye yie, say ye bedin chuo, say ye dien, say wanka sampo wo fie. Now pastries and now just say when you have one ultimate word contact Sister Pat Catering Services. More per number na Den Haag for number na echegu any part of Holland so oye order ntema obetimi aye delivery at the amount. Sister Pat Catering Service aduane pafie. Sister Pat Catering Service No size. shade na tade le dade. Oh my head. I was say when you Oh man, Sister Pat at we don't ma re wo nyina ada na me send.